Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Lepo, nak buat bawa mazhab dulu kan? Apa dia nak? Buat bawa mazhab, baik kalau ni, baik sama dia. Ya, dia nak dipilih yang Bismillah, dia baca Bismillah. Dia mazhab yang dia Bismillah, dia mazhab yang hanya baca Bismillah. Mazhab Syafi'i baca Bismillah wajib. Nak baca Bismillah sembahyang wajib. Syafi'i. Mazhab Hambali dengan Hanafi baca Bismillah tapi hanya jihad sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dua mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mari hendak baca Bismillah dulu. Mari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuman tu mari Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kira ke bawah ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kira ke bawah ayat. Nyebab mazhab Syafi'i yang ke bawah ayat. Nah, yang kami selesai. Kadang tu nan langkah dia nak uji yang umrah. Hanya macam Bismillah itu. Yang hanya baca Bismillah sama sekali, punya Imam Sudes nak baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang hanya baca Bismillah, yang kembali di tanah haram berlaku buat pemazhab. Anak pun weh tu terus dia hanya ikut gemeng terus. Rumah hotel. Jam dia haram Bismillah dia baca. Atau berpilihan baca ilmu. Yang hendak baca Bismillah dok sampai mazhab Malik. Lain Madinah. Cuma kesir. Nah, macam cara. Monya mazhab Syafi'i dan bala tu Bismillahirrahmanirrahim. Iman jarang imam Mina yang mazhab Syafi'i. Dia mazhab Hanafi, Hambali, Malik yang letak. Monya di tanah haram. Di Mekah. Ya, Madinah. Jadi kena ilmu dia ikut je. Ya, baik tidak semua yang berdoa dalam lah tu pun orang kan. Yang tu pun lebih belum cuma dia semua yang berdoa dalam. Tak dia nak. Dia ikut buat dia pada jemaah dia halang boleh apalah. Dua rakaat lagi 10 lebih aku dia buat kerja lagi. Pada kita ya Allah aku. Dina boleh apalah. Mana tu nyata dah. Jadi bismillah, mari kita bismillah. Kadang-kadang bismillah. Nak kemudian aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada betul baca. Tinggal ba. Bismillahirrahman. Ma satu alif. La satu alif. Yang dua-dua tu. Maksud nak contoh dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ada banyak, apa yang betul sembahyang. Jaga yang betul sembahyang. Ya lu jaga tu. Bismillah. Ulang surat ada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La tabalek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La dengan A juga sama satu-satu alif. Ingat baik tanggap boleh tanya dia tak perlu. Tidak boleh. Dua lagi keju oleh Tuhan baca. Yang kuliah sembahyang boleh terima kami. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 situmpukkan ke bersempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Neo. Kadang nak kena neo. Tak wow. Neo. Sampai neo. Banyak banyak anak pengurus kan? Jangan dia marah jauh. Marah je cepat je.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai rahmah. Kemudian rahmah. Yang kedua berurah. Luka apa? Rahmah. Punya itu rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Coba. Baik dah. Him. Simple. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enak. Sikit pun ada masing-masing. Maka bahkan syekh-syekh dari Arab ataupun di mana saja guru berkali internasional ataupun meratal, seperti syekh-syekh yang bertartil ya. Hana telah meningkat cukup kesaring hurufnya tu. Halu tak kalau. Ya, lanjut. Kata betul. Tampaknya ada dapalan semua ya, menyepatiah lalu sembahyang hana sah. Yang cukup li nyelum di datar. Aku dah di mana yang terbiak tu nama baik. Kemudian alhamdulillah nakun alham yang betul alhamdulillahi rabbil alamin. Dua tiga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teruskan. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teruskan. Tapi alamin ada itu dia buat tengah-tengah ruku'. Asal baik dia betul. Guru lah itu, yang lah itu, mati nun, mati mim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kau mengajar dengan huruf. Mereka faham huruf. Asal kau faham makhraj, tambah irama tu. Nah, teruskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jam baru dulu, ini dah dulu, pun dulu.